Hello everyone, welcome to my channel. Nasi video si topic se koi na workout to de mangda karamba pre-workout supplement na taba karamba drink use to ya gani ade de makta me amda khanganing duna si video session 7 ne da me video se last paying view adu ga channel se subscribe amasung share to ba ko bi gano. Market available over pre-workout supplement khodi makta 90% present hoise caffeine amasung green tea extract ni adu inga si na me amda high do riba pre-workout drink aduri supplement the pre-workout drinks is caffeine present hoy aduri coffee ni hoy ma'am pre-workout drink na coffee use to pa yani no moda mai gi recommend doses 200 mg ni adugi koi ni use to doise ising asaba da koi no moda teaspoon ama use to ni adu diga present hoy se approximately 200 mg coffee present hoy coffee si thak de mang da koi breakfast to mang coffee gano aduri empty stomach da coffee natural green tea ko use to ro ado caffeine si kana ba aduri coffee si ko pre-workout drink on use to ba ta ga de ko aksang da mind to muscle connections focus gym da le mata focus ado concentration hangat kani adu strength am stamina da mak da koina breakfast cha gi ba carb amasung protein da gi duga gi strength amasung stamina la kani ado caffeine duna koi energy level increase wa ngani adu da mata ko pre-workout se use to ni mina use to ba ya kani adu use to ni da pata ga so use to da kai kai ba lai adu si optional ni adu supplement use to dai saruk akoi ai ngasi hai ba adu ni mayam gi majority zum da su present oi ba adu available oi ba pre-workout drink ni adu available oidraga su koina easily market te lei ba jaba pre-workout drink ni mayam asi se koi workout to re mang 20 minute mang ko si se use to ba ya gani yam easily available oi ba pre-workout drink ni mayam da ai ngasi kangan in si video sem sa bini adu mayam na any doubt lei ba ta su comment box to comment to biro adu ai channel se like to biro mo adu subscribe mo share to ka bi gano. Thank you.